Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Mporana nayo uje kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Tubifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Amakuru yacu ni munyemerere tuhere kuri inkuru ivuga yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu babiri bahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Murindabyuma Jean w'imyaka 49 na Shema Trasisi w'imyaka 59 bakurikiranweho icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bakaba bari barakatiwe n'urukiko gacaca rwa Gasura mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Abo bombi batawe muri yombi kuwa 19 Mata umwaka wa 2025 bafatirwa mu karere ka Karongi nk'uko byatangaje n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murindabyuma Jean yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 18 ndetse kirimo n'imirimo ifitiye inyungu akamaro cyangwa se imirimo rusange TG, ndetse rero akaba yaraje guturuka ubutabera. Ibi byombi yari yarakatiwe atabirangije, naho Shema Trasisi we yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 15 nawe aza guturuka ubutabera igifungo cyiwe atari yarakirangije. Kuri RIB abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bwishyura muri aka karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu gihe hagikorwa iperereza no gusaba imyanzuro y'urukiko gacaca kugira ngo bakomeze gukurikiranwa bagende bagisubire mu igororero barangize ibyaha bari barahawe n'urukiko gacaca. Icyaha cya jenoside giteganywa n'ingingo ya mbere y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwa 12/2023 rihindura itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange. Hirya no hino mu gihugu hakomeje kugenda hagaragara abantu bamwe bagiye bashinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'abangije imitungo y'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Birumvikana yuko basahuraga bakidedembya bagiye baturuka inkiko batarangije ibihano. Ibi byose RIB ivuga yuko bagiye kubihagurukira kugira ngo babashe kuba bafatwa batabwe muri yombi barangize ibihano bahawe, ndetse asaba RIB ikomeza gusaba n'abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku bantu bakidedembya bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ndetse RIB inakomeza ivuga yuko icyaha cya jenoside ari icyaha kidasaza, uwagikoze uwo ari we wese bizamugiraho ingaruka, ukuboko k'ubutabera kukamugeraho. Mu yandi makuru, muri Uganda havutse abana 6 b'impanga. Abo bana bakaba bavutse mu buryo butangaje kuko bavukiye n'amezi make atuzuye, kuko ubusanzwe abana basanzwe bavukira amezi 9. Gusa bano bana bo muri Uganda bakaba bavutse ku mezi 7. Ikinyamakuru News Vision cya kiganira cyo muri Uganda cyatangaje yuko icyo gitangaza cyabaye kuwa 5 mutagatifu mu gihe abakristo bari kwitegura Pasika. Birumvikana yuko Pasika yibutsa abakristo izuka rya Yezu nyuma yuko barijyamo bari bamaze iminsi bari mu gisibo. Gusa kuwa kane mutagatifu bakaza kujya gushyingura Yezu ariho aba yapfuye. Rero Yezu akaza kuzukwa ari ku cyumweru ari wo munsi wa Pasika. Tubibutsa ko uyu munsi wa Pasika ari naho Papa Francis yapfiriyeho ndetse aza gushyingurwa bukeye. Birumvikana yuko rero kino gitangaza ariho cyabaye ari ibintu byabaye uruhererekane. Ni inkuru yakomeje kugenda iterwaho comment n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bibaza icyo gitangaza cyabaye kitajya kipfa kuboneka ahantu hagiye hatandukanye ku isi kuko biba rimwe mu buzima. Rero bamwe bakomeje kugenda baha impundu uyu mubyeyi ndetse bamwe banamufasha kugira ngo bano bana 3 abashe kuba yabafasha, ndetse abantu benshi banibaza buryo ki yafashe abana 3 akabatwita mu nda bose bakajyamo, ndetse akaza no kubabyara amezi 9 atuzuye akababyarira amezi 7 bose bakavuka nta numwe upfuye. Birumvikana yuko ari ibintu byo gushimisha ndetse n'abantu bakomeje kwishimira. Ndetse n'ikindi cyatangaje abantu ni uburyo ki aba bana baje kuvuka kuri umunsi wa Pasika Yezu Kristo yazutseho. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga batera comment zigiye zitandukanye, bamwe babyishimira ndetse abandi bakavuga yuko Imana ikora ibitangaza. Uyu mubyeyi aganira n'iki gitangazamakuru
News Vision cyo muri Uganda yatangaje ko afite ibyishimo cyane kuba bano bana bibe bose babashe kuvuka ari bazima ndetse kube banavutse igihe cy'amezi atuzuye kubitewe nuko ubusanzwe umwana asanzwe avukira amezi 9 kimwe n'inka nayo ibyarira amezi 9 none uyu mwana bano bana uko ari batandatu bose bavukiye amezi 7 bose baza kurangira bakiriho. Mu makuru y'imikino ikipe ya Rayon Sports yakinaga n'ikipe ya Rutsiro byaje kurangira rero ikipe ya Rayon Sports ibashije gutsinda ikipe ya Rutsiro. Byarangiye rero ikipe ya Rayon Sports ntago ari Rutsiro twe twibeshyeho gatoya, yari yakinnye n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir. Umukino wa mbere murabyibuka sagari yabayeho, iki umukino wa mbere Rayon Sports yabanje kujya gukina mu karere ka Huye, biza kurangira match idakunze bitewe nuko Ferwafa yanze yuko Rayon Sports igomba kujya gusubiramo uwo mukino. Rayon Sports yavuze ko igomba gutira amaga gusa byaje kurangira bidakunze. Hari n'abanyamakuru benshi bakomeje kugenda bandika kuri X bavuga yuko Ferwafa yabereye ikipe ya Mukura. Rayon Sports rero yaje kujya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye iza gukina uyu mukino wa Mukura Victory Sport El Wazir. Rero byaje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Rero abantu bavuga yuko ikipe ya Rayon Sports igomba kwitonda kuko iyi Mukura yari maze iminsi izonga ikipe ya Rayon Sports. Rero umukino ukurikiyeho waje kubera hariya i Kigali rwose kuri Kigali Pele Stadium. Byaje kurangira rero ikipe ya Rayon Sports ije gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir muri returu y'ikimwe cya kane yo gushaka igikombe cya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Byaje kurangira ikipe ya Rayon Sports ise ikomeza ku mukino wa nyuma, dore yuko ikipe ya APR ku mukino wari wabanje nayo yari yakinnye n'ikipe ya Police Football Club. Police ikaba ari ikipe y'abapolisi, APR ikaba ari ikipe ya gisirikare. Iza kurangira ikipe ya APR Football Club nayo itsinze igitego kimwe ku busa. Iza kurangira rero nayo itirenga demi finali itijya kuri finali, akaba hateganyijwe finali izaba ku munsi wo ku cyumweru izahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Iyi akaba ari derby abantu bise derby de Miri Kurini, aho hari kuvugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nza no kubakorera operation n'uburyo ikipe ya Rayon Sports Football Club yatsinze ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir, bikaza kurangira kiriya gitego kitavuzweho rumwe kuko umukinnyi wagitsinze Biramahiri Abedi Christophe ntabwo cyavuzweho rumwe. Bavuze yuko yari yarareriye umusifuzi Karangwa Justin wari ku ruhande yarangije ntiyagisifura. Ni ibintu byakomeje kugenda bivuga kuko ariko n'ubundi niyo bacyanga match ikaza kurangira ari ubusa ku busa. N'ubundi ikipe ya Rayon Sports yari gukomeza ijya kuri finale bitewe nuko igitego cyo hanze muri Peace Cup cyangwa se mu mikino mu marushanwa abarimo knockout kiba gifite agaciro kari hejuru. Rero ikipe ya Rayon Sports ikaba izakina n'ikipe APR Football Club ku munsi wo ku cyumweru. Ngiye no kubakorera operation mu kanya y'ibintu bikomeje kugenda bivugwamo hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club, harimo amarozi ari kugenda ateguranwa ndetse n'ikintu bita abasifuzi ndetse n'ikintu kijyanye n'abakinnyi, dore ko byakomeje kugenda bigaragara yuko amakipe ategura abakinnyi b'abandi. Ngayo makuru rero nari mbazaniye, mbibutsa kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.